Indo chungchang war story ngaihnawm le hriat reng tlak ti in Google a search chin la tuna ingai thlak tur hi atel nge yang ingai thaze langa saptanga goosebumps an tiang chi khanein imur sung do na nia ngai thachanang South Texas ha kumsang khachakwa somthum panga khana lo pianga roi benavides hinau pangte ani atanga fasha ani apa unau pa bula umve china school tekal chhove zela masere waklawa school ban sanangai le achung te tan puinan rama te na athok china kumsom pariat atlin ve me chuan an khwa chwasana enge motal ti ve achak lutuk ti chuan sipai angai to chuakta sipai athan adu ainziak lut ve wata reivak lawa airborne school a training beta a sipai ho thona tanga zwan an zirna ani bera hetyang airborne school hi a training zawa airborne division lartak 82nd airborne division a da ani beta kumsang khachakwa somruk pali october tha a roi hi America mi Vietnam anthon masak ber mi za somni panga te zinga atela hean operation a hian roi hi an mel ma te anga in thua mangaya ram nuaya a online le nuai bom arab fu pal lo mai abula tum an silo masevan nei thlak takin US Marine ten anon pel dona athom no ha ka tangin mel malam sipai ni inan shia an kal pel chep mase an va en chiang le a abokhupan va kwai jang thal chu an ma ni lam American mi ani ti Shia American doctor kalo neya Vietnam atang hian phurni in America en kulturin shwaya ni ta heta hian doctorin roi hian spinal injury na satta kaneya akal theito kher lawang ti ashilta most player kalolo macheu India platform rin Koshani Mukherjee ron represent ani tuna join la free spin za inei theyang most play download la cheng zani idonga Facebook a review la zani idong le anga avain zali ni tin application a hian lot la juli spin free idong ziang deposit UPI le bank transfer in ati theya arangin a himbok ichian invite vela referral bonus sangkhat zani idon baka birthday special gift cheng sang ni don thei ani boke kanwala ithan vezel du chuan kan affiliate program hi join bela thlatin commission za somnga imu be theyang ngaklawin comment section na link hi click la imos plays in kong chu tan ro le Royan akal theito lo tur thu ashiat vele a ave ber asoi masak ber chu sipaya tangin khongain min ban su o ti ani achan chu sipaya ni na kha atan chuan anunani a in chuan ve na berani Vietnam ka let le ngei podu tak zet Vietnam war rap thak taka khan aram ta na beya duani doctor le nurse te bula chuan khongain hun min peru ka chakna ka nei le na tur hun ka ke hi ti chakle ka du medical discharge ka ni palang ti ka hlawani ati a doctor te chuan mase kum khat chungai la kal lawani chuan baningai thawangan lo ti a ti chuan roi hi zan tin doctor le nurse ten anron endika anzo a an chwa nu chuan a khoma tangin na in titla a bang lampani na kut mangin na in nu ka ake chu man tumin ake churi na pek tumina be ta china ake ti chakle atumani ber mai kaldan a injir tir thale tharuk atlin meu chuan hetia zan tinati ta ka chuan akal theita der mai doctor le nurse te ama a training thin thu shelo le abe lai mulo tu te chuan makanti a tuma nang ang hi kan la mulo nang ayadam ma hian la lawan ti royero chuan engma soidu lem lawa doctor chuan sipai po azom theito tur thu ashila an how tu telama po report a peta a mase sipai lamero chuan aron zom le ni po in indona tak taka telve to lova dex job anti mun khata lo thua na tho thei angchi pek an lo tuma roi hian na du lo angeni na nge na 82nd a om na nga ya om le angen sipai lam la in ti nat le lo om to e mai a thei to lawan ti de utlat boxi North Carolina a thuchunga tho chi thok tura thon anita heta na atho lai hian thei topin ama acha ber ni turin a training a ataksa te soizoya achan chu atum dan chuan helai muna hian a om photanga anua special force try atuma army green beret ni atum Premier Combat Unit ni atumani Premier Combat Unit Green Beret te chu ral be tu berani ral thuama thuam vek ni in mission hlo ber ma chon tu te an ni a ni ve nge tum rutlata ni po a har bera
an training program po tuna mek na North Carolina hian ani le ngala ti chuan thlare vak lawa a training thaboka a fitina taksa ponal to hle a an pu te bula green beret ni turin a try ve theyangem ti in a zo ta a an pu te chuan ikal ringot po hi a oi to lawania ma se hei I thleng thui ve to lawm han tum ve ta che an lo ti a thani le kaliama Roy Benavides hi green beret chu ani ve ta ter mai akum le kumsang khat jakwa somruk pariata Roy hian le hnuai bom ara pu atanga kumlina ani chu heta hian Vietnama Indo tura thona ni le ta athleng chia hi in be chu na sakhop mai Indo na sat takani hemikum me ni ni hian Roy hi day off nakal la unia ni a an base sipai base a thing manga in an sak an in khom na ina chuan huna manga thu soyangai thlak lai ani a an biak in kot maya radio ri a shia a boina nein an ron bia tia chiang hle a atlan chuak wata angai thla chiang chu tu emo in radio a an ron thona min ron chan ro min shrai chuak fat ro ti in mang ang thabarin thu aron thona ni aron awlai han bulvela abeng cheng em asilai ka pri chu tam takani heta lo kol tu te hi 12 man army forces team an ti a sipai som pa ni an oma ti mangin an kala lobe thutan niram hnuaya Vietnam Army Infantry Battalion Rualin an lo ambush aloni mi som pahni te hero ya chiante mi mal taka sha te ani ram hnuaya an oma an ma ni beitu waltu te hi Vietnam sipai mi sang rwal ve lai an ni thung royan he thu mang ang taka an ron thon angai thlak lai hian vanlama helicopter thom sia a helicopter pathum an base pana ron thlo ka mu a an trumna tura lo wa pan wata an ron hnai chu an chuana thlona chu silai ka na hnuina lo khat deu vekati theya silai keng thlona kong ka bula kap tua om kum som pakomi bula chona watlan wata a mela lo dik lo hle a roi chuan khoye tanga lo kal nge in ni ambush na hmuna tang chon mi som pani ti chun tha em tin alo zot zunga mase kum som pakomi abiak pa hi ron bu in roi taksa aron in ngata athi tamai ka aloni heng helicopter pathum te hi an sipai pui 12 man team ambush ni te pui tuma ram hnoya thlokan lo ni a ka awakan lo ni a an hlo chamalo ni roya chuan kumsom pakomi thita chu luk takina da sona pilot lama papan le a chanchin zota pilot chu lo lungnur em an chan theilo le agan men kumsom pakomi thi chia chungchanga shomalo ti tak zeta sipai som pani te chan tura kal le adu thu te lo soi chu roi po a in pe ve ngal at an chuak ta an pani chia hi an ni ma se an tum lutuk chuta roi hian sipai som pani te pui vata du le a in pek lutuk na ril ruwa wang hian asilai a theihil zui anei om chun chu a chem le American supply a kente zongani masi an kal zela ambush na mun Cambodia chuan panta rampik em lai lo oma an hnai zela an hnai zel chu silai ka pri polo chu mai an chuan na chon ron kap pilot po tho kwal zoi anga ya silai mudan nan an tlan kwal vel lai chuan an hnoi ram hnoi changa khu ron chuakan muta a sipai som pani 12 man team ten an omna an ron shil ti a chiang helicopter ri an shia a signal an ron thonani hemizona hian kan om min ron shwai ro an ti na ni a ma se khu omna lam an hnai deuh chuan leya tang mel malamin an ron kap na sajel pilot chuan kan tlang theilawang midang kan mamoni ati a roi chuan nilau anyam thei ang bera thokla kazuang thado na ti ta pilot chot in herme win roi chu va ena iti theilawang an lo that ngal don che sinati ma se pilot hi engtin tin mu aril ru roi hian a hne saka silai po nei lo roi hi ram hnoya chona da ta atim buimi som pani te omna zona chuan an thlok niam theilawa an omna tanga meter som kwa pakhat vela la a ada ta a pilot hian azwan thlak na hi mel masipai ho omna alani zuya baka engma telawin parachute telawin silai keng lawin a mel ma ho omna chona zuang thamak mayani kha le a thleng che hi atiam te 12 man team te lampanin a sir le lama mel masipai an om chung chuan atlani na tlanta mel masipai ho po in America pa ama aram hnoya tlan mai chum makan ti a silai po keng silo atira chuan an kap lok lo hiala mase an ka chuan aroya mai atu khumla ma te akeya te an kapa grenade in an vomna hnungzang hliam an sa lebok ma se heng zong hian roi hi atop tir lo pa tak mai na tlana atlan zela
12 men team ti omna chu thleng ta awa thleng chu an din huna lo thalo hlom ema thingkung hnung vela thei topin an lo bi ruwa silai la an ma ni lama an ron ka preng boxi mi pali te chuan lo thi der to a adam om chhun te po an hliam ana hle a an zing ana lo ber la chu amita ka ni in amit le lama an ka pa amit thalabin a mu thei tok tok pangai taka om tumin mel malama lo kap ve shama he hian zinga hliam zia berani anden hun chiat zia chu roi hian he pa hin chok na chak tak mai morphine in a chiu wata aka na lam tur ako mu ngal bok roi hi bok wakin atim te na tak tak te chu atlo kwala morphine in a chiu cheu an omna ambus an ni na changa shrai chwa tum hiana beya in phen na thade omna lama pan puidon an pia mun ol zawlai helicopter po arun tum theina tura mu boka hei hi chan chua an ni theina turani anwa na yangai anwai chuan amalte te na shwai pheya aleta midanga wa shwai le thin atop lam ani to ambus na mun lam pani na tlan le a mi tlem bak shwai tura nei to lo an tim ni si pani te hade leka lo om awak mule atlan pa a mu chu anzat po lo chiar lo tia in sia abula amel ma si pai thi silai chuala a lelam le lawa kap ton pa chona pol te chan tur chona tlan le ta silai ron leng laka a indang ve reng boka mi pahni te omna athleng don chiatia amala silai mu ron thlok phein aron tai phei le ta ma se atlan muan pha lo zam mi alovin an lam sipai omna sipai pahni te bul chu thleng ta a ole in ring rule kalang u atia an pahni chuan na veng pa silai ka preng boka sipai pahni de po an pol te bulan thleng ve ta a roi po amala hliam thar nen chuan ron tlan zelin sipai ho ada na in phen na po a that na le a him na lai chu ron thleng ve le ta a an om khom ta ti chuan roi hian apia thona tum theina tura arin lama chuan smoke grenade vom ta a thona tu emo in an lo mu ta kinati amaron shrai tu pilot kha na lo la kalsan lawa asipai puite lo langa even renga khu a mu vele chuan khulam chu ron pan wat har sat takin mun zol la ya chuan ron tum ta a hliam na tak tuar sipai te chuan helicopter lam chuan pan ta a roi ro helicopter tlan kwalin sipai thita te silai te la in a lo venga a lo kap kwala akap zawa silai danga la le a alo kap kwal zel thei topina sipai puite chu lo venga a hoya thona a an chuang de ovek to ti a mu chuan a teammate thita te ruang la ka tum le silai pahni akenga atlan le ta a team thi pakhata mu a thian tha em mai leroy raita alo ni a leroy chu la a apu a heta che hian roi hi ka ani le apuma thei to pakala tuma atnung lama grenade ron buak le roi hian ni khwa a shetalo rewak lawa aron har le chu mel masipai engemo zat rala tanga ama panaron tlana hua a thian pa li roi hi alangai poimo shamani chuan mani inti hlum angvela ni don ti a in sha a thian pa ruang chu kal santa a azuang thawa lelam sipai tam takin an ron ka na chu hel tumin kan koi kwalin a group telama pan mase helicopter mu atum chu an helicopter chu alo kang athoka ka thak an lo ni khwa a shet lo lai thil thleng ve ka lo ni a pilot po lo thi a mase sipai a chan te hawero an lo dam chuak hlo rang takin thlona kanga tang chuan sipai ho chu hrai chuak le a mun him deuh hlek tur lama a hnuk pheile ta hloma an thlona ka thak bulvela hian an om reng chuan a him lo ti a sia thlona tla a chuang te chan chhuat tu man om ringa melma ten helicopter omna an ron pana an ron be na chen sa sang ti a sia hetia sipai puite a thian te a son vel lai hian an omna tanga hlut tuk lawa melma lam te omin an la ron kap reng roi hian ati tur ti chungin melma lam te chu a kap pa vezil boka a thian te hawa ena an la dam drok drok hlom ti a sia ama po ni thau tuna hian ala che theina chu ama ni to lo a ko chunga tumna ina kaltira a che tir mai mai ni to tia in sia roi hian tuna hian ati thei om chun nia sia chu danger close air strike kolani a om ja chu controller kha tu emo in layami in van lama thlok omte ko langa ka na tur tak vana thlok ten an ron ka na tur taka shilang chu danger close air strike chu layami in vana thlok te a han bia anga helaya hian bom ron thlak ro wa tianga
grid coordinate me pa enanga an thak na tur takashilanga ta chon an thakang he hi man ni a an mang an to a an ti thin da na ni a mel ma te tha an ni ngei na na an ti thin ani ni in an mang ang to ti na ni a mel ma te a bom ron thak tur ti an ni chuan mel ma te ne nan in hnai to a an ma ni ngei poi dan tuar thei to ti na ni van lama om te nan ti tum ber chu an tim te ta na poi tur lai thak lo sha mani chuan roya liam na lutuk to ka reng mai ataksa ka na nu om thwa to hian borak boy noi ka ra chuan a me pa phora an om na grid coordinate zonga a mu a van lama thlok te chu a kol ta a coordinates an ron thak na tur lai tak hi roi hian thangin an shil fu em mai khopa an mel ma te zon ni si an ma ni ti boy mi a silawa a thak tira heng air strike hi a kau tu tan po lo om takani lai hian roi hian bom thak na tur te hi a shil fu em mai ani a shil bel zela chunglama tanga puitu ron beitu a kau zel mel ma te pon an tuar lutuk ma se chunglama thlona te fuela zo an kalri angai mel malaman la tam thau si heti lai vel hian roi hi akeya ka anile roi hi hoi kwala ti thei nei to ina in shelo van lama thlona ten om tori si lo silai mu anei to lo mel ma silai lak sak tur po akmu to lo a thian tian hliam na to hlom si ne an ni thuai do ni na sia bokwakin sipai la dam haubula chuan akala apan chewa morphine injection a pele cheu atop nan an thi do na ni po in nalutuk lawan thi nan heti level takhian helicopter an polte lam an ron thlen bel le ta hlo mai roi hian dam na chanchin na nei ni in che thar le helicopter ho hian an mel mate an ron ka pa an ron no dar sakle hlo helicopter run tum pakhata oma a thiante sipai ho chu ada lut zela anhung bera da lut to a ai ngai lain pani vel fal de uhleka oma mulia mel mate nan hnai zel ti po mu roi chu tum dang ang bokin an lama tlan le wat an bula thleng chep tia mel masipai silai munei to lo chuan a ron zuan thut alua roya lua silai nunglamina ron vothuta aluru akhi hial roya atlu top sipai chu achunga aron lona atneka akhaberu ati tlia sakle a rifle malamina chunle wakbaka heti lai hian movie kan mu thin ang deuh hian milma pa rifle chu roya hian aron man saka sipai chu asira ale tir papa ava bo vele thunga achim la chhuakina thatta atim pani telam chu apan le wata akut velabin pakhata wana dinglamin rifle akenga he atim sipai akal puilai hian asilain milma pani akap hlumle helicopter ada a pakhat zo ka wala le a atopa chuan roi hi American sipai helicopter a chuang hnung berni in a chuang veta a an tlanta an be san thlena roya an lak chwa chuan a cheto lova doctor le nurse te chuan roya enkol dan tur bultran dan tur pon shelo aturu ma hliam nga lutuk ataksa hliam kwa somthum pasari la ya om silai ka na te bom pera don na te enkol an han tuma an beya masi alung phu an muto lo athi thu an soita body bag ruang da na a anda a doctorin bekan jip tur chu a maya royan chilaron chak khumta a chan chu roi hian ti dan dang a shelo a khaberu ati che thei to lova amit te chu thisen rawin achar vek to si aladam ti a soi theina chun chu chil chak chia kha ani ti chuan oi omlo khopin roi chu alawla dam reng an la chuak wata zaipui jok tok turin japana an thon wata anua texas a thon le ni in heta hian a hliam wang hian kum khat vel en kol le ani roi hian a soidan chuan a thian te a chan chwa chung darkar rukha shem huna darkar ruk chung om anga a in ngai thu soi chuan roi hi service cross pek watani a chuan congressional medal of honor US military hoisen choi moina sang ber lanani le bok kharama tanga sipai mi som pani te atang khan mi pariat te chu andam chuaka azara liawani roi benavides chunga lom thu amro se roi hian soidan chuan mi ten hero min ti a ma se ramta na thi te kha hero chu anni ati Thank you. Thank you. A lot of people call me a hero. I appreciate the title. But the real heroes are the ones that gave their life for this country.
roi hi kumsang khachakwa somkwa pariat khan zuntluma nei ngong vel wangin a thi a kumsom ruk pathum mi ani